F'sentejn l-Università Queen Mary ta' pajjiżna rċefiet 1125 applikazzjoni ta' studenti minn madwar id-dinja li rridu jiġu hawn f'Malta jitalmu l-kors tal-mediċina qalb il-komunità mediċinali ta' pajjiżna u biswit l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Minn dawn il-mijiet ta' applikazzjonijiet l-Università Ingliża setet taċċetta biss 59 applikazzjoni fis-sena skolastika li għaddiet u 57 applikazzjoni f'din is-sena edukattiva li ninsabu fiha. Dan ifisser li dawn il-116 student jew studenta huma fost l-aqwa studenti bl-ogħla kwalifiċi għal dan il-kors minn madwar id-dinja. Fatt li anke konfermah f'intervista esklusiva magħna l-professur Anthony Warrens, dekan tal-edukazzjoni mill-Fakultà għad-Dentistrija u l-Mediċina tal-Università Queen Mary. Il-professur mediku qal kif l-istudenti li qed jiggradwaw mill-Università f'Għawdex qed jirċievu aktar premijiet mill-istudenti tal-istess università ibbażata f'Londra, ħaġa li tfisser li minn pajjiż u gżira ċkejkna qed joħorġu wħud mill-aqwa professjonisti fid-dinja tal-mediċina. The students that we've got are absolutely first class. If you compare, for example, the London students with the Malta students, there is absolutely no difference whatsoever. I mean, in fact, this year, a lot of Malta students ran away with the prizes, disproportionate numbers compared to the London students. So, il-professur Ingliż kellu wkoll kliem ta' tifħil lejn il-Maltin u l-Għawdġin u l-komunità medika ta' pajjiżna fejn qal li dawn l-istudenti barranin li jħallsu eluf ta' flus biex jistudjaw f'din l-Università f'Għawdex jitalmu minn taħt idejn professjonisti lokali ta' kalibru. General population very welcoming, but particularly the medical profession. The teachers who have been inducting our students have been very warm. They've taken a lot of effort into teaching our students, and the interactions that by and large the students have had with teachers and with patients have been very positive, constructive and self-affirming. Fl-Università Medika f'Għawdex Wanjus tkellem ukoll ma' żewġ studenti tal-mediċina tat-tielet sena, Mina Sameħ u Ġowli Ashraf, it-tnejn mill-Eġittu, li nutaw l-effiċjenza fil-qasam tas-saħħa ta' pajjiżna. It's not an easy course, and knowing that I can turn off and relax and go sit by the sea, just have all of these beautiful scenic views. Medical community here is very helpful, to be honest, and I mean, being very small, it does allow you to interact with a lot of people more easy than it would be in other countries. I've decided to study at Queen Mary Malta because of the unique combination of world-class UK medical education in such an intimate and supportive environment like Gozo. So the small, cozy, I would say, hospital setting allows for healthcare professionals to be more dedicated to our learning in comparison to busier and bigger hospitals, and it just offers us a greater opportunity of earlier hands-on experience. Min ċifri li kiseb dal-istazzjoni joħroġ kif minn mindu Queen Mary bdiet topera mill-Gżira Għawdxija diġà gradwaw bħala tobba 76 student u studenta.